neza, ejo meze neza ndashimira Imana nk'uko mubibona, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Abari impande zine zigize isi, Imana ibagirire neza, Imana ibane namwe, Imana ibiteho, Imana ibasure mu byanyu no mu banyu. Turabasuje cyane, turabatahije cyane ngo mutahe. Ubundi siga inyamurenge kiza gisetsa rufuje kiza kisetsa ngo mutahe. Mutahe gute? Ese ni mutahe yo gutaha, ni mutahe bene yihe? Ariko nyine reka tukivuga gutyo kuko nyine abakivuze nyine bakivuze bagitekereje. Turabatahije rero. Abo bukeye mbahaye mwaramutse, abo bwije nabo mbahaye mwiriwe, abari ku gicamunsi nabo turabaramukije. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza kandi biteho nguko natangiye mbivuga. Nkomeje kubashimira abakunzi banje bakomeje kunkurikirana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, abafite ntacyo nokora, n'abafite ntaho nogera. Imana ibagirire neza cyane, n'abatarabishyiramo imbaraga nabo mubishyiremo imbaraga, mudushigikire n'ibyo byiza. Tuzokomeza dukore paka, mwareba mutareba, tuzokomeza dukore. Sibyo? Tuzokomeza dukore, dukomeze tubane namwe, ntimukazoza muduhararuka yeme. Mwabaye gute? Tuzadukomeza tubabere basha, tugire urukundo. Ubundi iyo ufite urukundo, iyo ukunda umuntu ntabwo uhaga kumureba cyangwa se kumwumva. Sibyo? Iyo ukunda umuntu ntabwo uhaga kumureba no kumwumva. Rero dukundane nubwo mutazorambirwa ibyo nkora, nubwo mutazorambirwa ibyo mba naje kubaganiriza. Ni ukuvuga ngo ntabwo iminsi yose tuzobazanira ngo byenda ngo tubazanire ngo abatumirwa, ngo tubazanire ibindi biganiro bigiye bitandukanye, ariko no kubataramisha nabyo ni byiza, no kuza hano nkabaramusa nabyo ni byiza. Turabikunda cyane. Jewe iyo ndi imbere yanyu turiko turaganira namwe, jewe ndabikunda. Ubundi tuba tuganira uko nyine uhawe untegera ko turaganira. Kwanza ndagusuhuje, umeze neza? Wowe uhawe untegera umeze neza? Hanyuma rero uyu munsi twongeye twagarutse nk'uko mubizi. Uyu munsi nibwo mfite ubwitonzi bwinshi, ariko sinzi uko byagenze. Ndumva mfite ubwitonzi bwinshi, nditonze cyane, ariko haracari kare. Niyo mpamvu kiri mu gitondo umuntu aba nyine aba agifite ubukiha, wumva ubusa ifu, ukiha ukenera kwinanura, ukigorora. Uzi ko pisa numva ashaka kwigorora ba. Iyo ukibyuka uba wumva ushaka kwinanura. Ewe gaye, pisa mbyumva. Niyo mpamvu rero uyu munsi nzanye ubwitonzi bwinshi niho nkibyuka. Ushobora kuvuga ati kubera iki ukibyuka aya masaha? Ubu tuvugana ni 3:14. Ubwo rero niteguye mu minota nka 30. Niyo niteguyemo kuzuka, kuja muri dushe, kwiborosa, kwisiga, kwambara ihuzu, zose zantwaye nk'iminota nka 30. Ariko no kuryamira naryamiriye buriya. Nijoro naryamye numva ndwaye pe. Naryamye numva nashushuwe bimwe bitarabaho kubera amagripe. Niba hari ikintu naje kize kinkarira, bakunzi banje mbibabwira, gripe. Nimba hari ikintu kiza kingeraho kikankubita nkumva neza nkumva biranze, ni gripe buriya. Gripe niyo ndwara nshobora, kandi mbabwire ko nshobora kurwara gripe nkayirwara n'amezi 3 agashira ntaramera n'ikinini na kimwe.
tinya ibinini mu buryo bwose bubaho. Icakoze ikintu kiza gituma mwa ibinini ni malariya yonyine, kubera ko malariya utayivuye ni bibi, ariko gripe sindigera mwa habe n'ikinini na kimwe. Ni ukuvuga ngo izigenda ikankubita ikampahaza tugahangana nayo, igakubita naje ngakubita igakubita kugeza nkize. Okay, ndabarambiye. Ariko nimbabwira weekend muvuge ngo madaza aryamira kubera naraye ngwaye, ariko n'ubundi ndanabikunda kuryamira wa mugani. Muzobimbaze nzobibabwira impamvu nkunda kuryamira. Hanyuma rero uyu munsi twagarutse kuri topiki yacu mutumenyereyeho y'amatop 10. Ubundi nkunda amatop 10. Rigize ngenda ngakora ibiganiro nkabikora ariko kwanga kwitaba. Ubundi hariho umuntu uguhamagara ukavuga ati uyu nguyu uko biri kose aho n'abandi hose ngomba kumwitaba. Nimumbaze ngo uwo muntu aba ameze gute. Okay, twari tuvuze ngo twaje muri top 10 y'abayutuberi i Bujumbura. Ni ukuvuga ngo ibintu bya YouTube i Bujumbura byaje nka vuba, ntabwo biramara iminsi cyane, ariko igihe biziye abantu barabiharagurukira kandi Imana ibibamo ibagirira neza, bigenda neza, ni byo gushima Imana. Rero nitubavuga timuvuge ngo se twabavuga iki ngo ibiki na biki bla 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 bla, nuko hari icyo mwakoze, nuko hari ibikorwa mwakoze, nuko Imana yavuge gute mwarakoze pe. Tugomba kubavuga kandi bose bakababona bakabona ko Bujumbura natwe turiko turakora. Ni ukuvuga ngo uyu munsi twazanye top 10. Hanyuma rero turagenda tubavuga uko bakurikirana. Ntituvuga ngo turashingira kuri iki cyangwa iki cyangwa iki. Ni ukuvuga ngo uwo tuvuga namwe muramenya namwe muragenda mwuzuza. Hanyuma rero turatangira ku wa 10 tugende tuzamura uko dusanzwe tubikora. Ariko uzi ko mvuze gutyo mpita nibuka top 10 mperuka gukora ko natangiriye kuwa mbere bujyara tangire kuwa mbere ngako nibutse, ariko uyu munsi ndatangira ku w'10. Nenda nzamura paka kuwa mbere, vuga ngo wa mbere ninde. Hello, hanyuma rero reka dutangire tweke kubarambira. Okay, dutangire ndeba aho nabyanditse. Naje kwihenda baka nde tubane. Hanyuma rero avuze ko ntangira ku w'10 rero. Ese ubundi abakozi baje mwagiye mungurira amazi mwabaye gute? Mwagiye mungurira amazi mbere y'uko mbaye ikiganiro? Mwabaye gute? Nimuzi ko ari bishop wanyu, muze murangurira amazi nyashire hano mvuge ndiko ndanywa amazi, ubutaha muzoyagure. Hanyuma rero tugiye kuri nimero 10. Nimero 10 turabikora twihuta kubera ko twabarambiye. Nimero 10 ni uwitwa chano yitwa Bijombo.
namba ari Bijombo TV, namba ari Bijombo gusa ariko nibutse ari Bijombo. Ni ukuvuga ngo uwo nawe twamushize mu bantu bakoze cyane i Bujumbura. Uwo yitwa Bijombo, yarakoze cyane, yakoresheje imbaraga ziwe, yabahaye ibintu byiza, yabahaye indirimbo, yabahaye ibisirimba, yabahaye ijambo, byose 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 byose. Ni ukuvuga ngo iyi Bijombo ikoreshwa n'umuntu witwa ndeba aza kwibuka izina ryiwe. Akoreshwa n'umuntu witwa Melody, niyo ukoresha Bijombo. Nimero 9 ni yitwa nimero 9 ni channel yitwa Mado TV Show. Mado TV Show. Iyo channel ni y'umumama wafunguye channel wa mbere i Bujumbura, ari umumama. Ndabeshe simbeshe, munyomoze muri comment. Niwo muntu wa mbere wafunguye channel i Bujumbura, niwo muntu wa mbere wafunguye channel bakayigwanya, niwo muntu wa mbere wafunguye channel ikavugisha abantu benshi, niwo muntu wa mbere wafunguye channel abantu benshi bakamera gutya. Ariko ntiyacika intege, arakora kugeza aho ageze kuri uyu munota. Ni ukuvuga ngo aho Mado TV Show igeze turahashimira pe, turahashimira kuko hari ukuntu ukora ikintu, hari ukuntu uzana nk'ikintu wakizana kigashigikirwa, abantu bakagishigikira, abantu bakagikunda, ibiki na biki, muri wa mwanya nawe bikora byoroshe. Ariko Mado TV Show, ni ukuvuga ngo Mado TV Show yaratibutse gutya, abantu benshi bamera gutya, barayituka, ntacyo uzageraho, bara. Ariko arahatana nk'umumama gushika naho kugeza kuri uyu munota. Abamama benshi baje baritinyuka. Kuba abamama baritinyutse ndivuze ndihagazeho. Kuba abamama mu Bujumbura baritinyutse kuza gukora, ni ukubera Mado TV Show. Ndabeshe cyangwa simbeshe. Uwo ni nimero 9. Ikoreshwa nande? Ikoreshwa n'umuntu witwa Mado nyine. Ninde? Mwameme. Tugiye kuri nimero 9. Nimero 9 ni uwitwa Merci. Gusa channel yiwe yangoye kuyimenya, ariko nzi ko agira channel kandi ntayibagiwe pe. Ariko iyo channel yiwe irakurikiranwa, kandi uburyo abikora mu gisiranse, acecetse, utanabimukekera, utonabimenya, ariko icyo ashizeho cyose kiza kirebwa. Uwo ni nimero 9, ni channel yande ya Merci. Turagenda dushiraho amafoto murayabona. Iyi nimero 8 ni yitwa Gahota. Gahota nawe ni channel ije vuba, ariko kandi yahagurutse vuba nayo. Ibikorwa byayo byaragaragaye mu minsi mikeya. Uwo ni Gahota, ikoreshwa n'uwitwa Sibomana. Tugiye kuri nimero 7. Nimero 7 nayo ni channel yitwa channel irangoye niyo witwa Mpundu. Nishiraho ifoto muragenda mubabona. Mpundu nawe ni umwana waje nyuma, ariko arakora pe, arakora amanywa nijoro. Ushobora guhura nawe mu muhanda, umuntu ukavuga ati uyu muntu kwera afite isura y'akazi. Hari ukuntu umuhura yakubise icyuma ku mugongo, ndore kavuga ati kwe sura y'akazi njoye. Ni ukuvuga ngo uwitwa Mpundu nawe yarakoze, turabigushimiye cyane. Tugiye kuri nimero 6. Nimero 6 ni uwitwa nde? Ariko vraiment sinabitondetse nabi, maze kubyangana ko nabitondetse. Nimero 6 ni uwitwa Ni Maisha. Ukuvuga ngo Ni Maisha nawe ni channel itamaze iminsi myinshi, ariko kandi ni channel ikora, ni channel igaragaza ibikorwa, ni channel irebwa, ni channel ifite amatokeo.
iyo nayo nta yindi ni witwa David, muramubona aho ku ifoto. Tugiye kuri nimero 5, tugiye kuri nimero 5. Okay. Nimero 5 ni witwa Agashamyi Kera TV. Agashamyi Kera TV nako ni agashamyi kavutse vuba, ni agashamyi kacomotse gutya, gacomokana amatokeo. Ni ukuvuga ngo ni agashamyi gacomokanye amatokeo meza, ko karagira gutya, karimwo amakakama n'itoto kariho inyenyeri. Ni ukuvuga ngo agashamyi ni agakoreshwa n'umuntu witwa Nguweneza, yarakoze yarahatanye. Nawe ni ukuvuga ngo ameze nk'uyu navuze Mpundu, muhura nawe ari mu isura y'akazi, aho muhuye hose, aho agiye hose aba ari mu isura y'akazi, ukavuga ati kweri, kandi arashyiraho ibikorwa ukabona bifite muvuma. Ubu nta wundi ninde ni Nguweneza ukoresha channel yitwa Agashamyi, mugende murebe. Nimero 4 ni uwitwa Kofi. Channel yiwe iraza kungora kuyivuga, ariko ni channel nzi ko ari channel ya Kofi na madame wiwe, igakoreshwa n'umuntu witwa King. Iyo channel nayo ubu nyine ihagaze neza, imeze neza, kandi iracari ya vuba, ariko barakoze cyane, bahagaze neza mu bikorwa, kandi muri n'abavugabutumwa beza. Amagambo yanyu aza twubaka, ibikorwa byanyu niryo singiye kwesha, ndabakunda, ibikorwa byanyu ndabikunda, nimba mutari munabizi mubimenye, ndabakunda. Kofi et Solange mufite ibikorwa byiza, felicitation, mukomeze mutere imbere, mukomeze mutwereke ibintu byiza. Hanyuma rero muri abakozi beza pe mu minsi mike mumaze mukora, mufite aho mwigejeje. Nimero 3 ninde? Nimero 3 ni uwitwa Rabagirana. Rabagirana, izina ni wo muntu kweri. Ni ukuvuga ngo iyo channel yararabagiranye kweri. Rabagirana nawe agira ibikorwa byiza kandi byinshi, arakora amanywa n'ijoro. Mana yaje mvuge gute ndeke gute, nawe bari mu isura y'akazi, arahatana, arazamuka imisozi, aragenda mu ndego, milima na mabonde akora. Ni ukuvuga ngo Rabagirana nawe ni channel ubu nyine ihagaze neza, imeze neza, ifite matokeo na malipo. Uwo ni Rabagirana, ikoreshwa n'uwitwa se yitwa nde? Kubera ko tubita amazina ya channel, yitwa Ide kuri nimero D. Nimero D nayo ni channel yahagurukije impano za benshi, ni channel yakoze ibikorwa bikomeye, ni channel mbivuge gute, ni channel nayo imeze neza, ihagaze neza, imaze iminsi, ariko kandi ntabwo yigeze ibona ngo gute. Ni channel bifite views akwiye, bifite commentaire zikwiye, bifite ababone bakwiye, nubwo agikeneye abandi mugende mu mugane. Channel yitwa T Brave, ikoreshwa n'umuntu witwa nyine Brave, ngiriho nsanga. Okay, uwo niwe nimero D. Nimero rero mbere yo kumuvuga, ariko amaze mvuga ibigwi byayo. Nimero buriya ifite ibikorwa byinshi bisa n'ibyihariye ku bijanye n'abaririmbyi, nubwo ntari umuririmbyi, ariko ifite icyo yakoze ku bijanye n'abaririmbyi. Hari abaririmbyi benshi impano zabo zagaragaye kubera iyo channel. Hari abaririmbyi benshi bagiye bazamuka, bafite aho bigejeje, bafunguye n'amachannel yabo, ariko biciye kuri iyo channel, kubera ko bamenyekaniye kuri iyo channel. Ni ukuvuga ngo iyo channel yahagurukije impano za benshi, yamenyekanishije benshi, iyo channel yahaye benshi imbaraga. Ni ukuvuga ngo abenshi ko bafite aho bageze ni ukubera iyo channel. Nimero wacu tuvuze, turakubaha ku bikorwa byawe,
Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero ukomeze utere imbere, twifurije amahirwe masa, ukomeze ugere kuri byinshi byinshi byinshi, kandi ukomeze uzamure impano za benshi ubageze kure. Ubu nimero enta wundi tuvuga ni Samson, uwitwa Samson. Mbega cyane yiwe yitwa gute? Iwacu online TV gakoreshwa n'umuntu witwa Samson. Ni channel iri hejuru cyane, nuvuga ko ku banyabujumbura bose nimbivuga gutyo ntitugira ishari nk'abandi, ariko ni ukuvuga ngo turabizi ko ari channel iri hejuru, kandi benshi kuba barafunguwe ntitubeshana, ni ukubera ko babonye ibikorwa biri kuri Iwacu online, bakumva imbaraga zo kugira gute, zo kuza. Nk'uko navuze ngo abandi bagore baritinyutse kubera Mpando TV show, n'abandi nabo baritinyutse kubera Iwacu online TV. Turakubaha papa ku bikorwa byawe, komeza utere imbere. Hanyuma rero naho bayutubere nanimbazaniye, nzosubira nzane party day kuko bamaze kuba benshi. Nzozaniye abagore gusa, muyitege, nzozaniye abagore gusa. Hanyuma rero aya macana yacu icyo mbifuriza ni ugutera imbere, ni ukongera imbaraga, ni ugushiramo imbaraga kugira ngo dukomeze tugere kure, dukomeze tugaragaza ibikorwa byacu. Icyo umuntu ahengamiyemo tumushigikire, kandi dushigikirane, muze dushigikirane, dutezanye imbere, dufatane amaboko kuko dusangiye umwuga umwe. Namwe bakunzi bacu mudukurikirane, mutugane ayo macana yose maze kuvuga, muzaza mugenda mubona amafoto aho ngaho n'izina rya channel. Mugende mukore subscribe, mu sharing ibikorwa byacu, mubirebe, muduteze imbere mu mwuga wacu turimo, kugira ngo dukomeze tubikore neza. Hanyuma rero muje muri comment mwandike aho ntabitondekanyije neza, ariko ndibaza nagerageje. Nzozana party ya kabiri, kandi party ya kabiri irasa n'iganje nk'abamama gusa. Okay, hanyuma rero mugende mudushigikire, muduteze imbere, mutugeze kure. Abamama bagenzi banje mwabaye gute? Munshigikire, muzombera gute? Nimutanshigikira n'abandi banshigikirara. Hanyuma rero amahoro y'Imana abane namwe, nicyo nashaka kubagezaho. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza mu byanyu no mu banyu. Dore ko akiri mu gitondo, muhahe muronka, mudandaze mwunguka. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza.